mukuru w'ekitongole ky'ebyobuhangwa bw'ensi kyanema Dr. Barerega Akankwasa erizoba yasibana itororo Rembo Mbarra okukira munonga emyanya y'ebyobuhangwa bw'ensi ecwekyerezibwe. Dr. Kankwasa n'abakuru kuruga omuri nema bayitorora omugyera Rwizi okureba embeera y'igurumu kandi barebera okutangara aha muringo gw'abantu bacwekyeriizemu Rwizi obwe barikuteera amatafaari hamwe n'okutimbamu omushenyi. Twagira okushemererwa kurango Idi wa nema yatutayayiraho okwija kureba ebyobuhangwa ebyobutonde nk'okubiri. Tiimu y'abakugu omu by'obuhangwa bw'ensi yaragira ababire batandika kwombeka omu myanya y'ebisharara okwemerezibwa. Immediately, we don't want to see anybody here constructing until you have your approval and the district city has approved you. That's when you will start. But for now, this is illegal. Mukuru wa nema yahereza abantu abombekera omu bisharara amezi 3 gonka okuba bihiremu ebintu byabo kukira munonga bari omu myanya nka Katete, Kirehe, Ruti, Ruharo, Rwebikoona, Kacheeka, Koranorya na Kenkombe hamwe n'ahandi. Nibiha omushenyi omu mugyera ekintu eky'omutawana munonga kwiha omushenyi omu mugyera noyita amahuri noshisha amahuri na n'obwana bw'ebintu ebyobuhangwa ebikushanga omu miizi nk'ebyenyanja ebikere. Omu bintu ebimwe birikwija kucwekyerezebwa ebiri omu bisharara harimu amaju g'abantu, amacundiro g'amajuta, za hoteri z'amaani hamwe na za factory n'ebindi nk'emiti hamwe n'ebihingwa. Rwizi nk'oku gatangire kuguba nabwo emirimo eyitukora tugenzire nangwa ntushomesa abantu emigasho y'ebisharara. Eby'ebisharara bitukwihaho bishemerire kuba nibicencura amaizi gatakagiire omu Rwizi. So noshanga ngu twabimaraho ebisharara amaizi tigakucencunika gakuza omu Rwizi. So nicyo kikurekamu kureba amaizi go Rwizi gakozire ki gagubire. Aha bwa TV West and Elias Alitugusa.